Ebe Kumasi Asante Kotoko ni Kanu Pillars a free Nigeria na ebo ana no fia de Kotoko Unveil omo jesi kama asabre omo pound to mani nyina ache support bia nkope bi nto no nhye na kwasiada omo atumi ade bubu pillars na gu nchen no ma qualify atumi akomanim. Afimueni ana Kumasi Asante Kotoko omuni Club Consult Africa omo edi strike jerseys anasa strike kits omo edi buy no omo etimi ehye yenkitawudi a omo estati ehye Kumasi Asante Kotoko team no jersey na nam se Kotoko 8 sia kan ewo 2019-2020 CAF Champions League no Kumasi Asante Kotoko afi strike jersey a omo behye nanu fiada omo epa hontoma ewo Menchia Palace Gardens UTV yekopie mu ewo na enya no kwa omo new players a omo assign omo so no omo epa omo ho entuma emra ekopie mu ho no UTV yeni deputy Greater Accra rep Edma Kumasi Asante Kotoko Nana Kwame Dankwa yano no atwitwe nkomo efa adwumadi a ekoso enano efiada ewo Menchia Palace Gardens yin fiaso a ye besan akọ Africa biem Mrantia foforo ede ombeka team no ho na wo se ye pa omo ho ntoma ede kire wiase na entire foforo a afia esimo so ye ba behye so ye san pa no so ho ntoma wo hwedo mo abepie ha na let's woni na nse wo ka kire ya sama jita for na so ante se ye entire foforo a ye ne strike ye kit sponsors no 3 years aware ye no mo sha ase no afia to so mienu mu ne ere enti new designs e no mo de aba enti ye be stretch it out for no say ya pa ho ntoma de unam na ushia strike new design ni bia no a anya say otobi enti gidi say botaya ye de dwuma de be share ha na letimi ensetimi aka. Aspiring National Circles Council Chairman Meka Ora Christopher Damenya wonu so ebepie mu ewo dwumade na sia empo oyi sika 100,000 Ghana cedi editor Jesus ni bi UTV ye no atwetwe enkomo ama okire mu adekọ potinti a odi sika eto Jesus no ana afei kwasiada match omo ne Carlos Pillars ebebo no odi honsam kakra enso atudwa sat now de enye de ye nene ni ye hwere senya me adoma kwasiada park bebu afaso ene ye kodwen hu sese but de aye de danyame asisa successful ama obi eni age ye the new place na che the new kit ache the bibia ache just at na ye fi akode Kotoko support e bienda the sort me ye ni na ho de ni 2 million ni mpai body odi 90 odi obi bia no sort me Kotoko gina enti na ye nyina ye hia wo menhia na de ya ye timi ayi nyama nyina ababonte enti say no kakra me wo kan say me de me gidie ni ma ho de ni me bibie mu wonya me do mu de me say Sunday de coming Kotoko stadium nya ba ma Kwame Kusi the second otumfo anko biahene enso bepie mu odwumadi na se no de mu oni UTV ekasa no afutu mu odin anode ema Kumasi Asante Kotoko players no emema ye de Asante Kotoko timu no asi omo na aso no omo na ebeyi omo kire ye no na chese ye de Asante man ne Ghana man enipa dodo na akoma ana ye de ahye sa enipa no ensa na se ye do ba na ebeyi u kire se mo na mo begina ho akoma ma Asante man dia na wo se mo hu se dwumadi a ye de besi mo na aso na dwumadi a eso enti ehiama atuhu ache ehiama ahoden ene ehiama se mo benya sunsum nso ahoden efise Kotoko bobokuo no enye tim ketwa se mo hwe supporters a abegu ha no mo a na wo se mo hunu se adwuma mo beye no so enti se adwuma mo beye no so de a na wo se mo a so mo ye mo ho adwuma se ya mbetum aye adwuma no ama nipa dodo kra no a ye de be hye mo nsa akoma no ye de be hye mo nsa no da ebe ye ni gie nko a